Center Melange. Drage slušateljice i dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange u centru. Moje ime je Lidija Novak i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Andreja Kajzer-Horvat, psihologinja i jedna od odgovornih za Gradišćansko-hrvatske glase. Dobrodošla, Andreja. Hvala lijepa, veseli me isto. Kod Senek prvo najvažnije pitanje podcasta, kako piješ ti tvoju kavu jutro? Kako ja moju kavu pijem? Ok, ja pijem kafe latte. Ujutro imam pa uvijek to čud, ja sam malo na jugu. O, to je lijepo. Ja. Znači, a kako si tu načinješ? Imaš kakov... Ne, ja imam kako za šroba. A, da. Pa imam tako za milkšam, imam nešto. A to zaista volim. Super. Ako imam vreme koje još bolje, jako se moram pašćiti kad ti to probam. A inače imaš kakvu dnevnu rutinu, kako počinje tvoj dan, ili je to se nekako različno? Ja imam dvije dnevne rutine. Ako radim, se stanem kratko, kavu pijem, si pogledam visti, pa si zapravim sveća, trebam za posao i jilo i sve si uzmem, pa se vozim na posao, da sam pa cijeli dan u Beču. Aha. Ja živim željezni, Beč, da. Ako ne radim, 2 dana sam doma, da, onda ujutro pijem kavu i čitam novine. A to zaista volim. Okay. Znači, uživancija onda. Da, totalno. Lipo. Da, rekla si sad, djelaš u Beču, živiš u Željeznu, ali ti si iz Vulka Prodaštofa, ili? Ja sam iz Vulka Prodaštofa. Da. Kako bilo onda, djetinjstvo? Ok. Ako je bilo djetinjstvo, to sam, zaista, kad sam se sima vozila, sam si mislila, interesant, ako se sima vozim, kad si počnem to premisliti. Nisam znala, ćeš me pitati. Also ja sam zrasla na seljačkom dvoru. Mi smo bili malo izvan sela. To misli, mi smo znali Radića. Also ja sam bila prva, also najstarija. Jako, kako ću kazati, tako, mi smo imali svinje, to je bilo sve vani. To je bilo zaista tako... sami lapti okolo, jadni ljudi, da. Moj otac je to volio, kako ću kazati, rekam, budi diš vridna, ću si zapametiti, ako budeš vrla, to se neće zapametiti. Ima pravo? Ja mislim da. Zato sam zaista uživala. Ja sam se uvijek dice od škole sam se pa doma smila Senek donijaz, nikad nisu pitali kiče dojeli, kod nas uvijek bili pa dica, kad ja nisam voljela biti sama. Da. Da, pa smo to te uživali. Wow. A vas je bilo več generacija v stanu? Ne, imamo moji reditelji, pa su došla moja braća. Koliko vas je bilo pa? 3. Da. A ste bili samo nič vredni ili ste ji pomagali? Trebali su da pomagam, moram iskreno kazati, samo ako je bilo slamu voziti, se to kazala, ako je bila, ne znam kako se kaže, ko smo morali pomoć, pa šla cijela familija, veća familija, to je bilo lipo, su bili 10 ljudi, ali tako. Wow. Ja. A to se znamo još spomenuti, mi smo imali tako kvazi soda, vasa, tandlava. A se nekako smo vozili slamu, ko nam je tada primjetila himbija krava. Kao djeca, da. Lipo. Da, to, pak za, kako se kaže, za brigundu. Ko smo imali brigundu šijarat i to smo morali pomoć. A druga čeka je otac šta treba brzo u štali. Ja sam bila nestar, sam bila ja. To misli, ja sam i stvari djela koji nisu tako bili jednostavni. To neka ne se da se povidati, ali paziti na male praščiće preko noći, da se ništa ne stane tako. Da, ali to nije bilo tako zaista strogo. Da. A kako dugo ste imali svinje pa to? Mi smo imali do zadnje godine. Za istinu? Moj brat je to preuzeo. Da, a to je sve veće. Da. Wow. Neka drugačija, ko se čuje ovako, neki izraso na dvoru, da to se jako, davno, da to se prodalo, prošlo, pa se... To je bil Zuchtbetrieb, jako veliki. Da, i puno laptov smo imali, mi smo bili zaista veliko seljaštvo. Mi smo toga živjeli. Da.
A je to za tebe koč bila opcija, da se pustiš v ta posao ili te to nikad ni zanimalo? Mene ni zanimalo, ja ne tako rado radim, a zajedno s otcom ne bi bila radila. Okay. Jasno. Ja. A kakav je bio onda tvoj put školovanja i izobrazbe? Počije to čuvarnice? Ako je to kao bilo? Čuvarnicu nisam šla redovito, to je bilo ono vrijeme još tako. Da. Kad smo tako vani za Da. to nije bilo. Ako su roditelji trebali nešto raditi, kad sam bila ja na putu, onda su me u čuvarnicu primili. Za me to nije bilo tako lako, kad nisam bila navikla kao društva. Da. Če sam ipak videla, ja sam bila, mi smo se hrvatski doma pominjali, cijela familija hrvatska se pominjala, to u Vulka Prodoštofu nije bilo tako. Da, to sam kala onako pitat. Da. A u čuvarnici je to bilo drugačije. Dica se nisu tako skoro nijedan se vižni hrvatski pominjali, ali čuvarničarke su se hrvatsko pominjali, a ja sam, da bi tako rekla, ja sam osjetila da je to nešto specijalno. Okay. Da ja znam hrvatsko. To nije bilo, ali doma to je bilo jednostavno. To je bilo zaista po sebi razumljivo. Da. Tak, u osnovnu školu ja sam došla, ja sam se u septembru rodila, to sam pravila test. A i tamo je tako bilo da mi je učiteljica prvo to test po hrvatsku pitala, pa po njemačku. To sam bila isto ja jedina koja dvoje jezike me pitala, ne samo jednoga. Da, pa sam bila u osnovnoj školi. Na početku su bili 8 razredi, ali ja već nisam bila. Da. Ja sam bila samo 4 razrede, a kod nas u školi učitelji su skoro svi znali hrvatski. Ne svi. Jedna nije tako bila sigurno u jeziku. A to je bilo, pa sam vidjela da smo, mislim da smo bili samo 3 mi, ki su se doma zaista hrvatski pominjali. Da. Wow. Ja, nije bilo čuda. Razumili su već, ali ki su zaista pominjali smo bili samo 3 mi. Da. Ali mislim, to je poznato na Polance je vladala ta čvrsta politika asimilacije. Da. Ali si to ti i čutila, osjetila, ili je to pokaj da bi si bila tako izvan, pa obitelj takva kakva je bila? Ja nisam to tako osjetila. To sam to osjetila kad sam šla baš željezno u školu. Zato sam pa drugačije to vidjela. Za me to bilo normalno. Da je to tako. Da se doma tako pominjamo u selu stariji ljudi svi, smano hrvatsko, ali ki su bili mlaji, ko su već dica se već nisu tako pominjali. Da. To je bilo, ali to za me bilo tako. To sve nisam, za me ne. A moji roditelji su uvijek, to sam vidjela, ki došao, ki je znao njimški samo, ko su uvijek svičali. To je bilo klasika. Ja znam, kad sam rekla, kad oni su se dijalekt, pa puti pominjali ljudi, ki su k nam došli, ja sam rekla, če je to za jezik. Je to švicarski. Ne znam, čuvarnica, ja mislim da sam se naučila Hochsprache prvo. Da, a ne dijalekt. Da, mislim da je tako bilo. Nama onako jasno, ako ti domaći razgovorni jezik hrvatski, odkud će ti onda biti ta nimški dijalekt, odnosno umgangssprache. Da, rekla si nakon, da si išla dalje željezno u školu. Sam išla dalje željezno, da, školu u Terezijanu sam bila. Tamo smo imali hrvatski kvazi kao freifach. Ja sam bila tote, ali iskreno reći, to nije bilo, ne znam, to nije bilo interesantno. Da, nije bilo, nažalost. Da. Ali ja sam malo u mojem razredu su bili iz Zürstoffa, isto, di su bolje znali hrvatski, to je bilo drugačije. Ne, samo Zürstoffa, moram se da... Pa iz Klimpuha, genau. Iz ti dvi sjeli. Da su znali dobro hrvatski, a mi smo, kako ću reći, ti si vidjela to, te sam pa vidjela da je malo drugačije. Ti si osjetila za ku osobu ili za ku dicu je to pričaš hrvatski,
a zakon nije. Okay. A mi smo se naučili, a to smo se, mislim, svi, ki smo bili u tem razredi, da znamo jako dobro osjetimo, kada moramo ki jezik. Wow. Ja, a to ni bilo sada, kako ću reći, previše stresa, ali to je bilo. Ne znam, tako internalizirano skoro. Da. A i kod učitelja se vidjela. Da? Kako? Also, jedni su se osjetili izgraničeni, tako kaže, ako smo se mi hrvatski pominjali, a mi smo to odmah pa smo išli na njemački. Da. Also, mi nismo ostali Also, to sam kasnije pak realizirala, kako smo to zaista dobro, kako ću kazati, da smo se štimunge gledali kako su. Test. Tako. Da, jako zanimljivo. Da. A maturirala si isto na Terezijanomu? Maturirala sam isto, da. U Oberstufe, ne veš, nisem zašto na Varvatskom. Ja, genau, kad nije bilo na naši školi, mi bi bili mali na drugu školu. Idemo. Da. Ali pa sam bila kod mislim da su pa bili Poljanci. Ja, sigurno. A to je pa bilo drugače. Okay. Da. Pa smo u selu imali tamburice i ples, a to je bilo pa opet drugače. Da. To misli, tamo je bilo jako miješano i on čas. Da. Smo se čuda, nisu bili toliko, ki su se hrvatski, a to svimo tamo jezik je bilo isto normalno. Da. Okay. Da. A to je bilo super. A zvona toga, kroz muziku se ljudi nako razumu. Da, tako je. To je opći jezik. Da. Lipo. Ja sam vidjela, ti si se onda študirala ne u Beču, nego u Solnogradu. Ja sam se študirala u Beču, ali u Solnogradu sam pravila moj diplom. Tako, ok. Da, kad ja sam kandila pri dvojezičnost, pisala sam pa isto tu diplomsko djelo pri dvojezičnost, a u Beču je ona, profesorica nije kanila kvalitativno da radimo. To on čas nije bilo sve kvantitativno. To je bilo, kako ću kazati, wissenschaftlich studium. Da. Je bilo sve kvantitativno, ja sam kanila kvalitativno raditi. Pa sam čula da moramo pojeti kamo drugamo, ako to kanimo. A to sam poradila. Jako zanimljivo. U Solnogradu, da. A so, znači, ali studij si u Beču? Da. Studium samo to ne. Si po maturi velik znala da kaniš psihologiju studirati ili kako si našla, došla do toga puta? Ja sam se uvijek interesirala za druge osobe i za storice i za nešto. Ja sam vidjela da znam i dobro poslušati. I mora bi pitanja postaviti. Ali ja bi se bila i arhitekturu studirala, also nije bilo tako i to mi zanimalo. Jako, ja se do sada jako zanimam za to. Da, a pak su moji roditelji nisu kanili da se studiram psihologiju. Ne, na početku sam kanila biti socijalna radnica. Da, ja sam imala tamo i ispit sam pravila i uspjela, a roditelji mi nisu dopustili. Mi su kazali da neće to financirati. Ja, za nje to bilo da radim ne znam, drogama. Da. Oni su imali zaista samo tu fantaziju učiteljica, padarica, ali advokatica. Da. Kad oni se s tim nisu bavili studijuma. Da. A pak sam im rekla da se studiram učiteljicu, čas se nisam. A psihologija je bila PPP. Da. Ja sam šla veljena študiju. Da. Tako sam, a pa sam vidjela, kako ću kazati, ja sam htjela biti psihoterapeutin, to on čas još nije bilo, a psihološki studijum u Beču je bio jako naturwissenschaftlich. Nisam bila tako zadovoljna, ali ja sam dobila stipendiju, zato sam pak studirala. Da. To sam ostala. Super. A koliko si u studiji uživala studentski život? Ne u Beču, interesantno. Mi smo bili puno iz naše okolice, ki su se na vikend uvijek domom vozili. Kad nije tako daleko.
a naš centar je bil Čele Malin. Ili Wiesen. Also, ne znam, čez pub. Da. Mi smo bili svaki vikend tamo. A to, da, also ja sam se to prepuno kasnije u Beču sam uživala Varoš. Okay. Mi smo zaista puno od nas. Da. Studirali u Beču, a na vikendu smo bili doma. Da, zanimljivo. Drugačije. Da. Da. Znači Malin. Ja, Čele Malin je bio jako važan. Tak, čez pub isto. Da, super. Da. Ali ja sam videla, ti si bila za čas studija i neko vrijeme jako daleko. Naime u Australiji. Da. Znači skoro na drugom kraju svita. Da, to moram reći, to je bio tako, to sam uvijek kanila, ne znam zašto. Da. Sam bila dita, ne znam zašto me to zanimalo. A ja sam bila putovala tamo. Aha. Pa mi se tako sviđalo. Ja sam bila 3 mjeseca putovat. Wow. A pak sam probala ili ću dobiti stipendiju za moju disertaciju. Kud sam putovala, sam vidjela, kako ću kazati, drugu atmosferu tamo u Australiji, jako, puno su pitali, odakle si ti, ki jezik ti govoriš? Tako, to je bilo sve tako otvoreno za mene, da se o tom puno pita i se interesira. A pa sam pogledala na univerzitetu za lingvistik, sam dobila pa tako za 3 mjesece samo stipendiju. Da. Ker sam gledala kako se obrazovna politika, kako je ta u jednoj multikulturalnoj zemlji. Da. A pa sam bila tamo na univerzitetu, kaj su zaista, oni su im tako istraživanje pravili u škola, ki se dvojezično podučavaju. A to sam si bila, da, also, ne samo pogledati, ja sam zaista s tim profesorom puno intervjue pravila, a ja sam bila i tu škola, koja je bila dvojezična, also na hrvatski škola, moram reći, na srpski, ali pa je to bilo, ne znam, jako nacionalističko, da kazat, pa se nisam tako na hrvatsku pa na srpsku, nego sam gledala i druge, da, grčki, njemački, pa talijanski. To je bilo zaista interesantno kad, na primjer, ja sam tamo nazvala u školu, pa sam pitala ali smijem doći za intervju ili si smijem pogledati kako se podučava. Oni su kazali za svakoj školi, ako voliš dođi zutra. A mi kao Austrijanci nismo to naučili. Da. Also, to je bilo zaista jako lipo vrijeme. A ja sam čuda, kako ću kazati, čuda ljudi imala za intervju partnere. Also, zaista super vrijeme za mene bilo. A i na univerzitetu velje total uključena u tim. Wow. Ja. Super. Kaj si bila to točno? Monash University, Melbourne je to. Melbourne, ok. A Michael Klein, to je bil ta pjelač od lingvistike. Da. Tam je pozdravil bez cipela na univerzitetu. Oh, nice to see you. How do you say hello in Austria? Ja sam rekla, guten Tag. No, servus. A tako se počelo, a tako je bila atmosfera. Da. Super. Ja, to je bilo zaista super. Da. To mi se zaista jako vidjelo. Vjerujem. Je koječki kakov šmena činju zbog Austrije i Australija? To već, ne, to ne znam. Da. Kad, mislim, ako ideš bijeći po ti souvenir kšeftli, to te majica No Kangaroos in Austria, ne, su jako popularne. Da, to je istina. Ne, to tamo ne, nisam čula. Also, ne znam se spomenuti. Super. Ja. A rekla si, 3 mjeseci si putovala, kad si bila prvi put u Australiji. Kada si onda se bila još? U Australiji, misliš? Ne, te 3 mjesece če si putovala. A so, ja prvi put, ja sam putovala, ja sam bila skoro po cijeloj Australiji. Da. Ja sam bila 3 puta pa, kad mi se tako... Wow. Ja sam bila više nek godinu dana pa tamo. Jedino kad nisam bila Western Australia, ja sam bila, ali pak zgorila dalje već ne. Ali da, ja sam to zaista uživala, ne znam to, kako, ne znam, kako ću kazati.
to je tako easy going same biti. Ja, obwohl sam čula pak, tam ima tamo detention center, se migranti. To se ni videlo na putu, sam bila. Ja, klar. Ja, genau. To, ali drugače sam imala to, tam je bile, would you like to immigrate, plakati, sam videla. Ozbiljno, to duge vrijeme, da. Ali, if you want to come to Australia, please try. Tako otvoreno. Da. Ja ne znam, to mi se totalno toga. Super. Ja. Da, to je se to je čudakrat jako selektivno prema komu je jedna država otvorena i prema komu ne. To je istina. To je istina, to sam pa vidjela kasnije. Da. Ja sam pa bila oženuč tamo, ali na drugom univerzitetu, ne znam kako se zvalo, isto u Melbourneu, kot transkulturelle psihijatriji. Sam isto kao intervjue pravila s psihijatri, a ti su mi pa to drugo povedali. Detention centers, da ne smiju oni tamo, da tamo smiju zaista samo jako, samo specijalni ljudi koji politika odluči, a to je bila čisto druga strana. Da. A toga svega. Da. No, jako zanimljivo. A isto kaže, mislim, jedno je doživljavati jedno mjesto, jednu zemlju kao gost, kao turist, a drugo je onda živjeti. Ne? Tako je. To čudakrat jako različito. Ne? To je isto. Da. Da, rekla si, diplomsko djelo si onda pisala u Solnogradu. Da. Jer, kvantitativno i kvalitativno djelo, kad si rekla. A tema je bila dvojezičnost u obitelji na primjeru hrvatske manjine u Gradišću. Mislim, meni isto tako išlo, ali meni je to jako zanimljivo da čudaki, ki smo iz narodne grupe, imamo kod diplomska djela jako čuda puti teme, ki se nekako krijeću oko toga. Tako reći back to the roots nekako. Da. Je to bilo isto za tebe nekako po sebi razumljivo, da se s tom temom baviš ili... Ja sam počela zaista 100% 18 ili 19 godina to reflektirati. Da, kad prije sam bila ja tako, ja to nisam volila, ako moja majka u Železnu, ako smo bili u jednoj trgovini, ako se ona ti nas na Hrvatsku pominat, samo da mi nešto kaže, čo ti drugi neka ne razumu. Kad sam bila jako striktna, ja to ne volim, hrvatski jezik. Ja sam zaista ja sam se asimilirala jako brzo. Ja sam svičala sofort. Ja sam to potihio, pa kad sam i koroške Slovence ovdje spoznala, su čisto drugačije hajali iz istu situaciju. A to mi je bilo na početku jako smišno, ja to nisam voljela. Kad to za me bilo tako isključivo, da oni isključu koga. Ali ja sam lipo potihio pa razumela. Ja sam kod mene sama vidjela, se z njernim ne znam hrvatski pominat, kad uvijek je ki bil na njemačkom jeziku. A to je bio tako zaista, ne znam, ambivalentni osjećaj. Kad ja sam jedna osoba koja kani uključiti, a na drugu stranu nisam imala pa već mogućnost da to hrvatski, a to je bio, a zato sam pa počela kod studijuma se sve više i više s tim baviti. A zato je to pa došlo da sam to diplomsko djelo tako pravila. A čo znači to točno kvalitativno djelo? Znači kako si to onda istraživala ali kako si se tim bavila? Ja sam se jako Dietmar Lacher pa Björge Böckmann, ne znam li te poznaš, oni su svejedno, oni su u Koriškoj, na Koriškom univerzitetu su puno više istraživali o tom dvojezične familije i tako. Ja sam vidjela da su oni intervjue pravili z različnimi familija koje pričaju samo slovenski. Ja sam to isto tako paradila. Da sam gledala, da sam si iziskala kvazi 3 ali 4 tipe, ćemo se kazati familije, jedni se samo hrvatski pominadu, jedan obitelj hrvatski, drugi njemački, treta familija, ki su se njemački pominjali, ali ipak tja molitve, ali tako male, kako ću kazati, male fraze na hrvatskom jeziku. Ja sam šon jako gledala da imam različite tipe komunikacije u familiji. Pa sam se tamo odvezla, ter sam imala tako letfarn, ter sam,
intervju pravila, a to se još sve transkribiralo. Da. Jako teško, ali bilo zaista interesant kad ja mislim, ja sam imala ta utjecaj da kad sam u familiji se pri tu temu pominjali da jednoć počnemo svi skupa malo čudo već reflektirati. To je bilo interesant. I kako su reagirali. Ona žena kad se samo njemački pominjala, to znamo že muž hrvatski, da i on moram kazati nju moram bolje razumjeti, a i obratno, da, ta intervju, ta situacija od intervjua je dala tu mogućnost reflektirati. Da. A za me je bilo interesantno jako. Super. A onda u daljnjem si se onda i malo već bavila si s dvojezičnim školstvom u Gradišću? Ja, kot sam rekla na početku, ja sam hrvatski, kako ću kazati, hrvatski unterricht, ne znam. Nastava je bila za me total, nije bila interesantna. A ja sam si mislila, to mora biti takova mogućnost da to drugačije podučavaš, da se interesiraju ljudi za to. Nije to tako Kroati. Znaš, tako, i latin je bilo tako, nije bilo interesantno. Da. A engleski se totalno drugačije podučava. To je bio taka ideja, če bi se znalo promijeniti, da? Ja sam zaista jako naivni ideje, moram reći. Ono vrijeme kad ja sam imala zaista dočut da teče moguće. Drugi drive, nutor sprave, da li je čaznača, ali to je bila ta ideja. Da? Pa sam brzo vidjela da je politika tako, kako ću reći, jako politizirana tema. Da je jako, da je to jako behebik, da ni tako velik interes, da se to te zaista ča premeni kod nas. Ali ja sam bila pa u sredini, to je bilo čisto drugačije. Čisto drugačije. Čisto drugačije škole. Kod nas je to bilo sve tako mru, kod nas velim se da na Polanci, da tako mru gramatika, pa mru fraze, ali to nije bilo svaki dan, če trebaš v vsakodnevnem životu. Ni bilo živo. Ne, absolutno živo. A v sredini, ne znam, v koji školi sam bila, mislim, Mali Borišto, mislim, a to ta učiteljica je bila izvanredna. Da je zaista uspjela to tako živo podučava da su ona djeca nisu bile toliko koji nisu znali hrvatski, to moram reći, ali ti su znali pa isto hrvatski, to sam vidjela. Da? A to si totalnu razliku vidjela kako je, ako imaš čuda školarov, ki znaju hrvatski, a malo ki nisu tako dobre, a obratno. Da? To je čisto drugo, če moraš podučavati. To se nikad nije, mislim, ne znam, ja sam imala to ni veliki angažman. Pak sam i ja vidjela da to ni tako lako. Moram kazati. Da. Če meni zanimljivo kod ovoga, kad inače si misliš, ok, dvojezično školstvo je to tako pitanje pedagogije ili političko pitanje, ali ti si se tako iz psihološkoga pogleda s tim bavila, ne? Ja, isto. Kako ću reći, ja, eigentlich da. Da, je bilo socijalpsiholog. Da. A kakav je tvoj pogled na to školstvo, dvojezično školstvo danas? Imaš uvid u to ili? Nemam. Ne, ja ću ti iskreno reći, ja sam pa zaista totalno šla na drugu temu, migraciju žene. Ja sada vidim kod moji nečak kako je Vulka Prodruštov. Moja sestra podučava, to je učiteljica da podučava dvojezično, ali puno ne znam. Ja sam samo vidjela da kako ću kazati,
jedno vrijeme je to bilo, ja ne znam kako je sada, opet već atraktivno i da su se zaista više familije opet počeli i kod nas baviti s Hrvatskom, ali da svaki dan je život već ni tako. Da je to bilo malo, ne znam, jako teško ako nimaš okolicu. Skusi znaš pominati koje je teško. Da. A i za moja djeca, zato kažem. Ja sam pa vidjela što to zaista znači. Da. Ja sam se zaista konsekventno 5 ali 6 godina hrvatski pominala, ali ja sam u jedne okolici kaj izvan moji roditelji nijedan od naših tovarušov se ne pomina hrvatski. A to je jako čudo znači. Da. I za dicu. Da. Kad to nima tu, kako se to nima da štelin vjer. Da. Ja kad to vidu kao neko izoliranu stvar. Tako je, da. Also, da, to je velik faktor. To je velik faktor, da. Ako ne uspiješ da tomu daš, ne znam, kako, da to dobije opet već, ne znam, selbstverständnis, ne znam kako ću to kazati, u svakidanjem životu, onda je teško. A to je u Beču ovdje bilo čisto drugačije. Kad sam bila kod vas, also ovdje u centru, ja sam imao dicu bila ovdje prijavila za čuvanicu, ali pa smo išli u gradišću, ali ovdje bi bilo čisto drugačije bilo. Da, also to jako odvisi u društvu. Da, to je istina. Da, ali dobro, ovo sad ne ide za dvojezično školstvo, ali ipak nekako za učenje hrvatskoga jezika, naime udžbenik Gradišćansko-hrvatski glasi, ki su sad nedavno bili opet, odnosno su opet jako aktualni, jer je u oktobru izašao konačno reprint toga udžbenika, a to je, mislim, izašlo 97. tako ča. I ti si pisala jezično-pedagoški koncept za ta udžbenik. Kako si ušla u ta projekt? Kako je to nastalo? Kad u Haku nisi bila, ili? Ne. Ja nisam bila u Haku. Mora biti sam bila ja sam bila na jednom jezičnom tečaju u Haku. Ja mislim da je to bilo prve. Pa sam imala malo veze. Also tako. Kako sam unutra došla, ne znam se. Ja sam bila kod Burgenländische Forschungsgesellschaft. Okay. Da, tamo sam pravila, tamo sam sudjelivala kod projekto. Da, mora biti krezato, zaista. Ja nisam se da tako točno to bilo. Ali ja sam se iz lingvističkim institutom, iz Gerö Fischer, ja on bio na slavistiku, pa Börge Böckmann, toga sam reč rekla, da je pisao dvojezično školstvo u gradišću, isto njeno diplomsko djelo, a da je radio na lingvističkom institutu, mi smo se dobro razumili, a ti su isto tako malo istraživali kako se može jezik učiti, also immersion programs, tako med immersionsprogram. A to je bilo pak, kako ću reći, ja sam zaista Kristina Karalj, pa mi smo zaista šli na univerzitet, einfach pitat, ili će do nas podopirati. Super, da. Tako, jako naivni pristup, ali i jako otvoren, kako ću kazati. A to je bilo zaista jako lipo da su, Gerö Fischer sofort podopirao, a na tom lingvističkom institutu Börge je pa bio prošao, to mi je Thomas Fried, so tamo radio, toga predložila, da je bil total oduševljen, da će podupira, a da to je super, da se tako ča pravamo i da se centar to trava. Tako otvoreno, inače pogleda, če je moguće. Ono vrijeme to bilo tako zaista, kako ću kazati, to je bilo jako, na univerzitetu su to podučavali, da bi se tako moglo isto jezik učiti. I za odrasli. Ne samo za djecu. Immersion, kvazi immersionsprogramen. Znači ne šture gramatiku, pa vokable, pa nego za istinu. Ja, a to je bilo, pa su i u centru, bili su i večki jako skeptični, a večki apsolutno ne. Otvoreni, a ti ki su imali čas za govoriti su bili otvoreni. Super. Da, a pa se to tako korak za korak razvila. Mi smo bili i u
Kaj smo bili? U Italiji, in Meran, mislim, na jednom institutu. Smo malo istraživali, če postoji, super. A jako puno rezonance dostali i od institutu ali od univerziteta. Pa smo probali, a svi ki su bili pa uključeni su, kako ću ja, svaki velja rekao, ja ću, ja kan to te govoriti, ali djelat, a to je bio super projekt. To je bio isto super projekt. Kad nije bio tako štur koncept, also work in progress, a to je bilo wirklich, also zaista smo uživali, a jako dobar tim. Da. No i potom, da je bil reprint potreben, se vidi, da je jako uspešno bilo na kraju. Ne? Tomas Fritz istorika na univerzitetu se još uvijek snuje kao kako bi znao jedan koncept izgledati za tako manjinski jezik, ali uopće jezike. Uopće za jezike, da. Ne, to je bilo zaista super. I svi, zaista, ili su ti bili, ki su se dali fotografirati, ali studio, ali muzičari, also, a Kristine to je zaista super, da je ona je bila jako, kako ću gledati, korektna i jako je zaista gledala perfekcionist. Da proba svaki dijalekt, da se kaže ta cijele, ti bandbreite, kako da se od kršćansko-hrvatskog jezika i na nešto, ali i ne tako starovjersko, nego imamo puno čega od prošlosti ili običaja, ali moderno isto. To je bilo super. Da, ja mislim, to se meni isto jako vidi, da ako si gledaš tekste ili primjerke, ki su nutri, ili snimke, da to je tako u sadašnjosti, da te vidiš, ov jezik ima veze s sadašnjim časom, ne? A to čudakrat v takvi udžbeniki uopće ni tako. Pogotovo ako se tiče gradišćansko-hrvatskog jezika, ne? Kad to se jako starinski, pa tradicionalno, vjerski, znam da pa tako, ne? A ovo je apsolutno drugačiji put, ne? A to je bilo lipo, kad mi nismo pisali, če neko ne govoru, ne? Da. Kvazi Rahmenhandlung, a pa su pričali tako kako bi vsake dan u životu pričali. A to je to. Tako živo, mislim. Da? Kad ako pišeš dijalog, ko je drugačije. Da. Ne, mislim, jezik mora živjeti. A ako učiš jezik, a ta ne živi, onda je jasno da ti ni zanimljiv, ne? Tako je. Tako je. Da. Tako je. A to vidiš i u školi. Da, točno, da. Ne, zapravo, ako mislim na to, ako se učiš v školi jeziki, ko ti ponekad zaistinu veselje ti pojede, ne? Tako je, tako je. Ti trebaš, ne znam kako ćeš, ali ti trebaš tomu dati živ, da bude živ, da. No. Apsolutno. Mislim, to, če si neko predtem rekla z angliškim, ne, da je ta tako dugačiji. Naravno, da je to živo, kad angliški je vsakdir okolo nas, ne? Da. U muziki, u filmi i tako dalje. Da, a to je bilo. Nismo imali dobre filme na našem muziku, ali sada postoji. Samo to se ni kazalo. Da. Če mi isto fascinantno naglasi, da su i sad optički, grafički, da vse nek funkcionirajo, ne? Ja, meni je to jako važno. Moram zaista kazati, optika, ja sam tako tip, grafika, optika, mi smo imali da je Huantl, ne znam ili toga poznala, toga sam ja poznala, da je malo grafika, da je jako dobro. To se sve, kako da bi to sve moralo biti, da su fügung. Super. To je bilo zaista super. Da. Ja, da. Dakle, ki još nima doma gradišćansko-hrvatske glase, iako znate hrvatski, poskrbite se. Ovdje kod Haka u Hrvatskom centru ćete dostati. Da, jedina promjena sad kod reprinta je da već nisu CD-i, nego QR code da online poslušati. Znači, jedino to se minjalo. Ja moram sad ča povedati, odnosno priznat, ča mislim, nijedan ne zna tako pravo. Naime, ti si tako rekuć odgovorna, odnosno kriva na tom, odnosno ne, ćemo reći odgovorna, da sam ja prvi put s mikrofonom u ruki govorila. Ne. Naime, to je bil ta pilot projekt Radio za dicu. Ne, zaista? Da, znači to su bili moji početki pred mikrofonom i sad ovdje sidimo i snimamo podcast. To me to taj veseli.
Da, znači to je, kada to bilo, 99. 98. tako nešto, da. Čaj je to točno bilo? Ja samo još znam da nas ki pitao, hej, kanite radio prinos načiniti, evo vam aparat, znači to ni bilo niš digitalno, nego to je bil zaistino tone bundle, pa smo tone bundle rizali, pa pikali. Temu si smite zibrat, načinite radio prinos, evo vam. Ali ja nisam mala pojma za koga, ča. Kako je to, ča je to bilo točno? Ja se uglavnom znam još sve, kad je dugo vrijeme. Also, na Radio za dicu je bila isto ta ideja da gledamo kako bi morao radio na hrvatskom jeziku, da dica bi si to zaista poslušala. Da, kad je bilo u RF je bilo onako tako Radio za dicu. Da. To je bilo, kako ću kazati, da, nije bilo tako interesantan, tako reći, tako ansprechend za dicu. Da. Ja sam bila to je bio tako projekt, ja sam bila iz Petroherce in Wales. Oh. To je bio tako vorstudije za Radio za dicu. Okay. Ja, kad smo pogledali, ti su nemih uspjeli da jedan jezik je skoro bio izgubljen, da su ga opet total atraktivno načinili. Wow. Welsh je to bilo. Da. A tamo smo se išli to pogledati. To je bilo na vorstudija. A pa smo vidjeli da ti total desik sendunge pravi za dicu, also ne nek za radio i za televiziju, ti su zaista duga godina na tom istraživali i zaista uključili opet da jezik se zaista opet počeo živ nastaviti. A to nam je bilo tako, ok, kako bi, če bi mogli ovdje, pa smo pravili, ja mislim, različite, kako se kaže, pretrage. Prinose, prosti. Jedan je bil vaš. Da. Ok, kako bi to moglo izgledati. Da. Ako se jedan prinos pravi, jednoga ste vi pravili, jednoga smo vzeli od če je zaista bilo u radiju, a jednoga je pravila Renate Plim, to je bil ta klep. Klepi, to je početak od klepija bil, ne? Da. Also, vi ste pravili klepi pa ožedan prinos od radija, a pa smo šli v škole, pa smo dici to igrali. To go ne znam, ne? Uj. To je bil zaista forschungsprojekt na početku. Ja. A pa so se dica na južnom, v sredini, na sjeveru, smo bili v škola, to so dica poslušali, ter istraživali, če jim se videlo, če so razumeli, če... Ti to ne znaš? To mi ni bilo smisno, da je bil to tako obširan feedback na ta prinos. A to je bilo interesant, kad i dica, ki niso znali hrvatski, ko so bili interesirani, ako je bil prinos malo drugačiji. Da. Total. To je bilo interesant, da je znaš zaista dobiti, da kano slušati. Da. To je bilo, ja tu študiju ne znam već točno rezultate, ali vidilo se da možeš je animirati za slušati. Super. Baš isto to. Da, mi smo prinos načinili na Vuku Flüchtlingsfest u organizaciji od Integrationshausa. Pa smo Vilija Rašetarića intervjuali, pa smo bili gonz nervozni. To se zna predstaviti. Da. Ne, ali to su isto, to su spomenki, ki su jako čvrsti v moje glavi, da. Da, znači to bi početak. Malo kreativni. Da. Kreativni pristup, pa kaj se znaš nešto novoga kreirati. Da. A to osjetiš. Da, to osjetiš. Da, ne, to je bilo jako lijepo iskustvo sada. Ja se znam još spomenut kad smo prinos rizali, tom bundle pa pikat, da li v hiži uz nas, da te ki sidio ki na kompjuteru rizal. Zaista? Da. Da imamo na ekranu, tako ti tonšpum pa se, ne? A mi smo pikali. Čaj, isto bilo jako zanimljivo iskustvo, moram reći. Ja, to se zna predstaviti. Ja, super. Handwerk. Da, ne za istinu, da. To dan danas kada ćeš to važne. Da. Sad imaš 2 kliks, pa se opet kod je bilo ili ne. A to je pogaš bilo. 3 puta premislit kada ćeš rizat, ne? Da, ne. Ne, za istinu jako lijepo. Ja, i meni, ali to je bilo isto jako
jako lep projekt. A pa je od toga klepinost. Da, če isto jako uspešno. No. Dobro, idemo malo v sadašnjost opet. Rekla si sad se vedne baviš dvojezičnim školstvom, nego uglavnom žene, migrantice i tako. Naime, Peregrina se zove. To te peleš projekt? Ja sam, sada je projekt, bolje bi to basis financiran. Okay. Sada je projekt, kako se časi minjaju. Also to se zove Frauenrefugium, also ženski refugium, ali mi to dugo radim, ja radim tamo skoro 27 let ali ča. Wow. Also to je jedan centar za migrantice, ženski centar, kaj su, kako ću kaj se mogu učiti njemački, kaj imaju, mi moraš pomoć kod reči, socijalne savjete, jurističke savjete, i psihološki tretman. Mi imamo različite jezike. Na početku su bili samo tursko, srpsko, hrvatski, sada je arapski i ne znam, različite jezike imamo, ali mi ne nudimo sve na svakom jeziku. Da. Ali ideja je bila da žene ne trebaju pojeti u ne znam koliko savjetovališta da dobiju informacije, nego da probamo koncentrirati to u jednom savjetovalištu, ne trebaš toliko simo tamo postati, to je ideja. Ja pelam samo da psihološki, to je jako mali projekt, ali also, kako ću kazati, mi smo jedini u Beču ki imaju psihološki tretman na materinskom jeziku, na njemačkom, engleskom i na arapskom i s dolmečarom radim, na farsi da besplatno. Wow. Da, also, to je zaista luksus egentlig u današnjem času, ali total velika potreba. Also, kad je puno premalo. Da, to sam kala reći. To je sigurno imate jako čuda, ali premalo je. Mi smo zaista mali projekt, da mi imamo jako čuda, a puno premalo. Da, ali kako ću reći, also ja to total volim. A kad je uvijek svaka žena jedan univerzum za mene. Da, also a to je iako jako teška teme, su i puno teške teme, ali ja sam sedem, kako ću kazati, moram sad na njemačkom, demütig. Čas žene, ne znam kako, iako ima tako teške teme, teške života, ali koje resurse su u životu. Da. Also to je čo mene fascinira, tako dugo tamo radim. Da. Ja. Jako zanimljivo. Se i stane da dojdu žene tako rekući tajno, da muži ne znaju da idu kamo ili tako ča? Stane se. Ali to ni standard, kazati. Mi smo savjetovalište, nismo kako behøjade, kaj žene, seda, to se je razvilo, ali seda, ki dojdu, oni zaista kanu i su pripravni da psihološki si daju pomoć. Also da idu u terapiju, u savjet, a one koji moraju dojeti tajno imaju, ali nisu toliko, kod nas ne. Da. Ali se jako premenilo, ja dugo tamo radim, na početku su bili puno iz bivše Jugoslavije, sada isto još, čudi, kad sam si mislila to nećemo više trebati, nećemo trebati tamo, ali su puno koji su sada u penziji, kaj sada sve dojde, ča nisu imali nikad vremena za premisli, also da su familije raskinute, da su puno izolacije nažalost, ali ti dojdu k nam, ali
ali i mlade žene, ki su se na novi u Beč došli i se orientirati, gledati i pogledati kako mogu se ovdje opet snaći. A i puno još, nažalost, i od rata, koji seda kako o tom pričati. Da. Ali to je samo jedna grupa. Da. Znači, dokle su bili u djelatnom žitku, ko nisu mali, tako reku, časa se baviti određenom traumom. Da. Mi smo to nudili već na početku, ali to se nije tako Da. Na Korduglje se koristi da se o tom pomina, ali da. Zadnji teden, na primjer, je došla jedna žena, opet koja se to desilo 92. godine, a sada već ne funkcionira, sve su flashbacki i tako. Ja, to je, ali ima i total druge teme. Da. Znači, ni sve teško i tužno, nego i lipih trenutkov. Tako. Da. Da. A ja to zaista volim, a za me je bilo totalno ovo raditi za tumačicom. Kad su prve žene došle iz Čečenije, ja ne pričam ruski, mi smo imali rusku tumačicu, to je bilo interesantno, kad to razumim malo. Da, jer sam znala o čemu se govori. Ali sada na farzi, ali arabiš nič ne razumim. A to je šon ipak interesantno da možeš osjetiti. Also ja ne znam, imam tu čut, mi žene imamo nešto zajedno. Svejedno dakle smo. Da. A terapija funkcionira i tako, a to si nisam mislila. Ja si nisam mislila da će na hrvatskom tako dobro biti, kad ja ne pričam tako 100% dobro hrvatski. Ja sam mislila to za terapiju ne funkcionira, ali total dobro funkcionira kad ja nisam perfekt. I one nisu perfektni jezikom, a to je nešto pravi zajedničko. Da. Bilo zaista. Jako zanimljivo. Ja, jako zanimljivo zaista. A se mora Peregrinu kako podupirati, ili je to kako je to? Stoji na sigurni noga? Ne. Sam si mislila, da? U decembru izvidela da ćemo onako dalje naš ta projekt Frauenbefugung da će se dalje subvencionirati. Ja, mi smo, svaki može, kako se kaže, špendat. To je uvijek, mi nikad ne znamo kako će politika odlučiti ča će se podupirati. Da. To je to. Da. A mi radimo sada iz Sigmund Freud univerzitetom na jednom malom projektu, kaj je to ta tema. Jede Wahl ein Albtraum, se zove. Ne, u tom smislu da ne znaš ča će biti posle toga. Da li to ča ja sada radim, ali će psihološki tretman za migrantice, treba sigurnost. To je to ča nemaju. A to je to, da si uvijek u tom dilemu, ti kaniš na stabilno i sigurnost im da. Ja sam za vas ovdje, ali ovo je, kako ću reći, ovo je Angebot je za vas ovdje, ali ti ne znaš ili će za 2 godine još postojiti. To je dilema. Ali mi nakon dugo postojimo. Da, ali nikad ne znaš, da. A to je ta, seda sa Sigmund Freudom, ča to pravi s nama. Pa ča to pravi, ne samo Peregrina Frauenberat, s njimi to pravi. Ta nesigurnost će biti. Sigurno, ti možeš čas sugerirati, o čem si zapravo nisi sama sigurna, ne? Tako je. A ja sama ne znam velično. Točno, da. Ja. Dosta se nisam pritočila, da ne znam, ali politika se minja, vidiš, jako se minja, da ne znaš ocijeniti kako važno će to ostati. Da. A vidimo, ali na drugu stranu da puno već, kako ću kazati, da jako čuda žena dojde k nam. Puno već nek mi znamo podupirati. A ta digitalizacija, birokratizacija još dodatno pravi stres. Kad ako ne znaš njemački tako dobro, i za neki znaju njemački, ali tako si trebaš koga ki ti pomogne.
Da. Jako zanimljivo. Odnosno, zapravo tužno da ovakva stvar, kad bi bila tako jako potrebna, da ta nima tu sigurnost u političkoj klimi u kojoj smo. Da nije tako, da trebaju, da to nije da to bi moralo biti po sebi razumljivo, da ti pomogneš, to je jedan dio integracije. Da, točno. A ne destabilizacija. Da. To je to. Apsolutno. To je zaista, to mi čuda žene velju. To je, kod vas je dobro kad ovdje sam sigurna, znam biti kako sam. A to je ali tužno za mene. Da. Trebaš tako specijalne mjesta. Ja znaš biti kako si. Da. Da, ali to smo isto pravili. Jedan projekt u Frauenrefugium je bio davne, ich will erzählen, gdje sam bila jako psiholog u njemački tečaj, kaj se žene uču kod nas njemački. A smo probali to će i da se ne podučava po gramatiki nego ich will erzählen da o njevom životu, also da je njemački tečaj quasi njev život. Da. To smo probali. Da. Also ich in der Gegenwart, ich in der Vergangenheit und ich in der Zukunft na njemačkom. A to je bio najbolji projekt. Super. Najbolji tečaj, kako smo tamo imali. Žene su bile total, kad to je bio njih žitak. Da. Su znali, mi smo riječi učili kvasi u njevom životu, kako je bilo u djetinstvu, kako je bilo, a to je zaista bilo super. Par godina obišalo tako, pa smo, već nisu bilo ali klasika. S autentičnom, jezik je pak, si ga raje učiš, ako ima čas žitkom slana. Da, apsolutno. Da. Čisto druga tema još. Kod čudaki od naših gostov stojiš ili si stala ponekad na pozornici. Rekla si kod Polancev si bila. A sad nedavno s klapom Evo nas. Da. Dugi vrijeme, a sam par godina. Da. Znači, to je bila ženska klapa ali kako? U Vulka Prodoštofu. U Trajštofu. U Trajštofu. Okej. Ja mislim, on još uvijek jaču. Aha, samo ti ne. Ja nisam jedan čovjek, ja sam čovjek jedan čas može nešto konsekventno raditi, a pak dekanim ima toliko termine. Ja znam to napred, neću. Nažalost. Nisam konsekventna. Super je bilo, sam jako voljela. I da se, to je lipo ako jačiš zajedno i to čuješ, ali da mu zaista redovito na probe. Da. Da, ja sam bila rako dugo. Kako dugo si bila kod Poljancev? Dugo godina. Da? Ja ne znam već kako dugo. A ne si tamburala ali tancala? Ja sam tancala, tamburala i pudice sam igrala. Wow! Da. Lipo. Si još s kim nastupala ali? Ne, mislim ne. Ja nisam tako zaposlena. Dobro. Skoro smo na kraju našega razgovora. Još te čekaju 2 točke kod vsakoga našega gosta. Prva je, ako bi mala 3 želje, bilo kakove, kje bi to bile? Ok, ja sam se jako egoistična, bi šla opet u Australiju. Slobodno, da. Lipo. Da. Ja, 3 želje. Jedna druga bi bila zaista, mislim, to je tako, da bi zaista u respektu. Ja bi se tako željela da imam, da dojdemo svi više opet u respekt i da se drugoga slušamo, na kakve pozicije imamo. To bi bila velika želja od mene. Ja znam da to je utopi, ali mora biti u malom krugu. A treća želja, sada mi ništa ne na pamet, to je ne znam,
Ne znam se. Subvencije bez kraja za peregrino. To je dobro, da. Pa še. Dobro, i za čisti kraj imamo još naša obljubljena ili pitanja, kada smiješ čisto spontano odgovoriti. Okay. Espresso ili melange? Melange. Pivo ili vino? Pivo. Bicikli ili auto? Bicikli. Brigi ili Morije? Morije. Solnograd ili Birč? Birč. Sigmund Freud ili Viktor Frankl? Frankl. Sama jačit ili slušat koncert? Sama jačit. Paks ili Bruj? Bruj. Dobar dan Hrvati ili Hrvatske novine? Dobar dan Hrvati. I zadnje, bečki šnicl ili steak od klokana, od kengurua? A ipak pa bečki šnicl. Ok, dobro. Draga Andreja, lipa hvala da si došla na Melange u centru i hvalim ti na jako zanimljivom razgovoru. Hvala tebi, je super si se pripravila. Trudim se. Hvala. Hvala. Drage slušateljice i dragi slušatelji, čujemo se drugi tjedan. Ćao. Center Melange.